Buksan na mga mata ag isipan, magbungkaras sa kinatuturugan. Mga nangyayari ibang-iba ng uwan, sa rinang kulang dakeng kaungaan. 14 anyos pa lang ading si Eva, mansanas pinagsamaan na nira ni Adan. Pakalihis lang nin siyam na bulan, uve na Eva usad ng uwang gurang. Si saya dapat basulon, uno dapat gibon. Si saya dapat basulon, uno dapat gibon. Droga man na trip ni Adan, sa edad na 15 tulo na mabresan. Natrabaho droga sugal papiagpan, uging Adan asa sa abroad na gurang. Buksan na mga mata ag isipan, magbungkaras sa kinatuturugan. Ibang-iba na uwan, sa rinang kulang dakeng kaungaan. Si saya dapat basulon, uno dapat gibon. Si saya dapat basulon, uno dapat gibon. Uno dapat gibon, uno dapat gibon.